Dobrodošli u novi video. Otvaramo. Napokon smo se dočepali prve kutice. Obzirom da nas ima 6 koji sabiremo sličice. Opravdano, je li tako? Idem ja uzmem svoj paketić. Vi jete. Kad se najedete onda otvarajte sličice. U potrazi smo za Džekom. Ohoho! Opet Bosna i Hercegovina. Uzmi sine. Hambom Li. Kabaral. Nuno Mendes. Jest. Može sine, uzmi. Dobro, jednu. Daj meni jednu. Ajde. Fino misli da vi on hoćemo. Polako, Merić. A ja ću nema četiri. Ko je to? Ne znam kako. Nikola, jel da vidimo, kreni. Nikola. Da vidim, ko je? Amar Dedić! Bravo, Davide! I ništa. Dobro smo ovog Tunis. Dobro. Pa vidi koji sam sve dobio, babu. Pa evo dobio si Eder Militao iz Brazila, igra s Neymarom. Evo i ovaj izgleda. Dobro si dobio. Mislim možeš jedan uzeti. Uzmi još jedan. I to je to za danas. Baba vidi. Amar Dedić. Amara Dedića si dobio, svaka. To onaj tvoj što se slikao s njim malak, sjećam se. Kad rekao, gdje si Davide? Saudi Arabija, bravo, Merić. Ima Bosna opet, molim te. Babo, vidi. I ja ću otvoriti još jedan. Bravo, Merić. I to je to za danas. Ja ću još jedan. I ove. Idemo. Japan. Pa ja to. I ništa. Niko poznat. Ništa, to je to za danas. Nemo šta je Selman dobio. Repti! O, dobri su Selman. Pa evo i ovaj sam dobio. To su digitalni, ništa to. Još jedan. Ne može još jedan. A ti još jedan, jes. Merić. Eto ga. Aha. Ovo! Pa dobro, Merić. Dobila si bar Saudi Arabia. Baba, evo. Pa treba meni još. Džinđeko, ja zgorim. Bobone. Ja još. Ja volim to. I ja. Sad će Selman dobiti nekoga izbora.